enda ye da sonko a nyame aye ezama hen ntino ye fara ye ahosepe na DJ ye de behye edanase e ma bibiara aye pepeper ze amahen ezino the Fantidol president for the Brothers and Sisters Association. When you can say members ni nyinara aye ready ojinja wonando o had they were making sure that that's if you nkotinze or Kojo or entertainment and some nyinara no menya na mze amo ma ya shasi in free Black Sherif for honom on che bia obeka chwe hende or the album for Roba na the album yo ya zap we dedicate album no Zama Brantier Amachi the day izina also to album no dono izino Iron Boy in the Brantier Amachi the day nizino Korean Iron Boy into no nizino no na also ato album no do ehwe nyum owodo anyum awodo ye nkoko 15 we kan wadrop okra na so it goes no okoye papa na so me say another one be no so na wadrop a bi ni bichema oy den kese atwu bi na azewom blacko blacko is kese atwu it's no my hwanyum no first song na the victory song onu na ozikan so otiedo ebie no one until so it goes na menye wo che no onye Fireboy DML no onye here the menyum no ono otiedo number 4 top of the morning the mara na owo body so or 5 sacrifice was 6 Suma Obi was 7 Dreamer 8 number 9 no Rebel Music na 10 no where them boys no and one brother hospital spit ya ko fuche ma wotum na wote rap na wodi koda wo den Sherifa listen kese atwu na so onye es nyi papa ko onye no kasan kese atwu bi anyim ni rent no ni ra bafa na asem 11 no Iron Boy 12 Sin City and also official Shei Vibes and 13 year Eye Open 14 Changes and 15 year January 9th come up eco streaming platforms ni na ada ebotum na stream album no odo album ni no Iron Boy ma yente yanyum kro wa album no do na yemrasisi into no Black Sherif again interesting visuals there no but wo fa chop kakra na be wonu go pede de muntum na minjina ho kra inti no Black Hole ne nyom anane album fofra ozaba enyin Iron Boy bo moznara na akosumi platforms ni nyina do na tebi efama no na nyami be hira papa na ye free hono na yenko Kim Paluta hono menyu ka say brother still on to no ho ase de makoma no wentum na wenya nominations award TGMA no do ntino nchema ba mpono binum chem was a profane so ebinom asan aside an example of pool last be dunyum pool no so no very profane ma mejutu na wenum les ma meta na chede enum ne yakama na so some woman enya last minute ntina megina hanti another time ntino the menum no enya nomination na say makoma enya nomination dala Paluta odjon ho anta so hu dem TGMA for no wa mafia no wo honum baby ntino obochocho da minsemi wo Twitter ba men kankan bi infam mo say I've seen one guy who was supporting me heavily even last week or say anytime obohun be also Paluta ze why ni nyina na so no yesterday make I go see her he say I know they deserve the award again also hu the brother no wasan adwen brother no dey be okada Paluta ni nyina so sisi ara brother no wasan adwen efiri no ho kra ntino or try or say every Twitter influencer on the payroll already lol Ghana music wake up in Wendy Shay's voice since no Kim Paluta o chirema o hunde o de TGMA funu we twetwe influencers na wo Twitter ni nyina aka no wo masin ka hwe n'achi kwaso ho no ma na wo support na kasa mpo da award no o deserve no dem ko funu nyina no wasesan wona no wo no ho me share more of the tweets o keka nsem bebre on Twitter ilbisemi inti no oyona won fa next tweet ne fa mam oyedam nkoma na dam TGMA na makoma snob no wo da wan fa makoma no am nominate makoma o TGMA no na ori kirem de
boys na sisi a won support ni nyina no tum hu dey oye ba wo miesika bia wan fa man tanti won fa dem tweet no en fa mam na menkan because hu dey sisi ara no support no kofom na oye asem o oye asem pa but sika no ahin na kim Paluta inyen dem ba wo miesika na kan wasam the boys no oye wan yo pa why pained eda ba omi ama odam sika no kim Paluta ahen ina inyen ahen pa ina inyen because oyo ake de sika ma what's pede nko obi ni suma na feska kitan na gina nchan ediska kitan wi na jancha na ahwe mo obeye because nyimpa nyiska o mo ni suma na te na mara kakra na ata so a o mo ni suma na te into no menyuru kese. Okay, a cruise say the money I take from Bawiz, you know, really pain boys. Kim Paluta confirms receipt of cash. Into no one, I'm a Yehuda Pampa. I cash out. I cash out in so I can't share how much in ye. But the chima boys are really pained. Kim Paluta, Adom TV promote which no be a do be brains, you know, Mamba Cassa baby on Bacadena, your friend and won't promote in na no asam bazana wo baba kan de bia ha ye promote Kim Paluta papa but brother or ye bibi na son kwe o se de tum na ye draw attention hwanom nyen hwanom na wo ye pained no ye hwanom o ye hwanom enye ska kakra sonson wano na ya Ghana fo ye botum ye tie wonim na wala woni padua na mpo ya blacklist to hwe bibi ye minim nyimpo otu foze se hwe na wano kasa ba ho wa pe nkofo ba kasa amo azi pe won mo bakasa amo na gina nchan na won kasa mo obo papa because be mesisi awon kaka no orokwa no why won papa nti no se ya hwe oye makoma snob TGMA nkoma orokodo Kim Paluta na ono na mabo bi achew no ma ye firi hono me na yenko bra akobda akobo ho na akobo se nsem bi ho na papa nsem bi retete no hwa do oda ontum na onda ntino about we be said am question no oye bibia ye nyina me ya shop ado ka wie bo hu na ye nyina na ye notice that am ntam no rekodo papa ntino me ntei bra akobo na ye masisia. Hello everybody, Ahosepe Adom obibia eho ye me femi akobo aja muso fu am bodo honyum kakra kakra o mani abogospel kakra na asembi chimo adwen so a and then 3 days anajo madwe ho and I think say we need to somehow talk about it too. When him say me obi I barely talk membe kasa but se me nyaba na mba be kan bia na nyete say ade a boda me kakra meni ngofo bi ya nwum bi e from TY crew me no mo ya nwum bi I wrote the song but they featured me on the song and so me ana me sound to nwum no na nwum ne call no most of the gospel fraternity like gospel platforms in Asifon they don't want to play the song and they are not playing it because akwabwa e koto ye akwabwa e bodo honyo akwabwa mo gospel and you know they are not playing the song na metwa and I'm asking myself say adena Ghana and I said you yeah Christopher ni bi no your level of hypocrisy no I say it was too high. Okay, maybe we didn't make a son. Me trace me conserve me one say me ama ASP visa pom then. Or 2 years, I mean I'm 2 years and Giambo. Okay. Kwame Eugene ever train Emma a gift you say, man boys, Kwame Nankasa 2 years and Giambo was sorry them because he is honor dear on more gospel, but gift you 2 years a day, it was ready. I stand to be corrected. Kwabna tre we o Jesus otimi mu otima kum ema ohima mercy o hima mercy boy pepepe ema ye bo asori dem o enso kwabna bo ma sori anu pe e de me hu be se ye mo asori dem because kwabna de on woto wi asenyum and on the mo gospel ndi on de ne ya mo na da be na sadi we be ye ayi e wo hanum a akwa koye kanka bi e da ho ye level of hypocrisy na me bu so yes, your weddings and I engagement in Asifwa.
Word na se no mo pa che se gospel nkwa na yebo. Ye mo odo honum. Se bi o so fofie kura na ye na se bi ya mo odo honum wo. Okay. Dabi. I think the misemi ehu. The misemi or kodo papa. Or kodo papa. Na mom chokonkro no woni position wo the misemi ho. Se bia wa so ye wadwun de the reasoning na another one yan say to a bu hu de wa so bia wa so bi nya position wo the misemi ho. But oye bibia ho one ma one ya gospel music or ba to gospel music no. Oye bia ho won papa kwa me use no nyom na aze oboto oba mmie no ho wa to gospel masa gospel fraternity nya da wo bon wo chapel. Okopo echepu de mpo ye news. Me beka you know the be okopo echepu de man so no ye nyuma like it's a gospel song. Into no one kema ye hu de won so chapel. I don't know me di black cast and all of action chapel. What chapel? One so what chapel dem. We tell you some na what can ni won nyina waka but when adwuma wa ye enye odo honyum no. Say ya na ye nya abotala mo kakra. One so ye one lifestyle. Most my will live one life but akobo crowding ko very decent into no. Woman should be na yes and review some of these things. And see akobo one question we bisa enyen ewo mbwaye mana bomozina rana you know na munko Kojo ho. One of my favorite rappers will come had here Kojo. Anytime oba rap biano it say rap na afutu and the he like odubo to kwan that's not how but baby Kojo odubo kwan obotu master boy you too much or very intelligent prepare the way origin efa na o shame there ono say na say bibi ho no another okoye obi emu a obo mozna da nyam experiences ni na odo be share no yum too nti no me ka say waka bibi kakra afa ni new song a onye Fameye aye is no do e abebrese that's the new song Kojo wardrobe na o chirema nyum no oye ye wa fam na onye za oda no do akoda onda na waka boano no za ye nyum no ma yente no na wi na yete music video no so kakra na yaba so I hope for kra abebrese Kojo feature Fameye owodo you conscious music onye kikiki debi asora na panel fa adwene no on the low need say na ezigbo beat 102 bi oba farmo asasa anyum ne yakama papa nti Kojo onye na babrese streaming platforms ni nyina no ekwodo ai benya anyum ne bi na ete ye free honum na mfa wura gospel funu mu emoji me yoka say wa drop new nyum official videos ma ne amen nyum no wa ba house video no yakama papa nti no mambo kakra mfa monko nke no ne go stream nyawo. So I would say official video to show official video of emoji new song amen no. Okay. Into no to mu do ya phone mu a. Oya phone pa. It's no hono sene e bo part 1 2 and 3 ni na one music video mu. What? That's some game, you know. Emoji. Or if papa visuals near the storyline be so papa na if a grace virgin no news ania. Maria so some concro no be run. Baba, thank you for the clarification because shock am kakra. Ante pa. Into no no wasabaranyen. Amen. In na oye enyum no nizin bo mozina rana koko stream enyum no fama no na onye kakra onfanye another project onfama hen inti no member na yembre dan so no mombo siko hu de kakra onfamo eda no draw no obi we need 10,000 Ghana cedis o chema no kunu year zanzan be mo bo hwe sika mpo wazaka ko ye no kunu hospital akwana abakro onye easy na na pa hye otum na o we need sika otedam no na nenu aja mo sui kra on inti no set na wo fie na sa wadwen ye ode oye hanya ame onye hanya siko ya real star 281 hash tickets no here 5 Ghana cedis a picture 5 a picture 25 a picture 50 a picture 100 be pedi twa bi atwa and akwesi sia aye ready exam obegina ha ye baya asem yidika
siko draw no ezeba mo nti bomo zina de America say ebije do America say yara bomo zina na twagum oye sika cha na di itwa nkoteza ebedi nti bomo zina ra bi no so me atwa minzi ebia na nda your morning no inde ya wa gneli ntwa no ebia na nde no your morning nti de bomo zina ra na twa na di sika no na ewo bibia epede de ya wa pedi twa wenu mebe pedi sika ne bia wa uska mepe bia na kwanda ho de ebotum na aye akoboa no nwom na orka ho asam de Christian fo no won bonyom no wa so de mu no mo kwa me de bejaw music video no kra no mura no twai Mr. Hassan ono ko twa music video no se me hwe nwom no zino dado nye no ya akoboa no TY crew fo no wo feature akoboa wo de me nwom no do kama papa nti mo kwa no me bejaw na wala hwe de yi wo bo no chapude mo ye ya obo chapude mo ye nti no enjoy nwom no kakra won mo so mo ma meze Ahosepe meze bro nyina no me de ho nyinara ase papa OPD ye production na mana Richmond Weber we so mo zinzanzan wa hade mo mutu meze bro Thomas Jinam Thomas ndem da papa nyame nshiro Millicent na Thomas camera Thomas fun wa ye bien ba be de ho nyinara ase na pocho mo pon ne chomponcho pocho moroko obi ma mbonizini bia wo fancham na me Adom yebesana yeshia. Madam Honasi. Festus, I see you.